Khasi Students Union kalau Pynieng biang sai Kawei ke khyrdop in-line permit haka thain Umkiang-EJH Jaintia Hills pyrrkhing ya ke jingrung kyrthep kiba Jylla kibawan na ki thain Silchar shapoh Meghalaya. Yagan ke khyrdop la Pynieng harud ke surok National Highway 6 haka shnong Umstain hynne ke steps ki Nyngkong. Kini ke khyrdop ke Jylla Meghalaya ke Pynieng ke seng KSU haki jaka rung jaka mi hakap put ke Assam. Kawei ke ha paham maulen Ri-Bhoi ke sha weng ding dangshen but Kawei ha Athiabari West Khasi Hills District. Ke KSU kelas ini kena sen jam ban pinbor ya ke sarkar bahkan pintrai kamno ya ke in-line permit Jylla but kumjuru ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act. Hagini ki khyrdop ke KSU kala Pynieng ru ya ki bana ki badon ya ke jingtho baong baka Inter-State Migrant Workmen Regulation and Employment and Condition of Services Act 1979 Work Permit kala trekam Jylla Meghalaya nadu ka arpu pratarik unaitung 8,000 kharwei. Kawai pat kabanga kala kentho baki infiltration check gate ki shulong tangki khyrdop lum khajna jongno re jongno. Kinong lam bat ki record ke KSU East Jaintia Hills kila penlong ya ke jing talasi ki kali bar Jylla hakane ke khyrdop bat khmi binia ya ki kot kisla ban pentikna bat kimdei ki briu ki barung bean. Layo jingtep babun ki bar Jylla kila sha pen phai biang sha Assam namar ka jingbom dan ki kot kisla ki biang ken thup ka work permit.